bangke non tarik for si hari ke pola to bangke mane election no laso bangke ko bang tulo anisi ini apa ko 73 bang potum high court la tunda ko case pitelo PGR apudhat nasara data ko tulo denang tuma to comment ke date decision na pe plan non lagi Agosto 26 almi titik ola na pe plan lo ulong ke ada PGR Supreme Court arai te ngate ben hagli pon kusira take Supreme Court kan arai gitu kasi asoda kan ke itu lo dokumen sang diri benar lalu yang pertama ini juga teoriya bangke ada PGR ke 1920 होती असो के सर्वे ऑफ इंडिया तुमसे अधिकार लेकिन सर्वे करी लो जार लो दादा के PGR लो PGR के 1933 दा लगे ini महंगा थकेला लासी PGR जो उसे थागले जी बुलोंगे कार्बियांग ऑटोनोमस काउंसिल के दादा के दा मिनिस्टर द पावर आवे law and order का जो तो मत काउंसिल आवे लासी itu mak kapaka nangi lasi non na ke dodi adiman itu fencing bipen lage kargelo to mas council PGR laso kitik pon te kene jokta sai kilong ne dake jokta dolong ne laso ba sini tu ke cheng lo lapen ke supreme court order ba high court supreme court order te ke non akostol ni ko itu hearing doji bulate ngate ke ba hearing ek ta ke kenapa tu mata apa hempre ke hang song le ongara ka son PGR ta non ke kar biru ma song buta ko high power committee la ke jedom sar pen hola sokke nang tu ma chini la parpa la ko jayega tarta non taring ko la sike PGR dharna tuji kachi tiro pro kali magala kalian tu mata tha la ke kar biru ma mai ulong ke dunang ne ada ke dun dari la ke ala saudara ke diberi berjalan di statement diberi kali magala yang cuma teklong lo ke kasi PGR ke late itu jalan pepen ini sipet dan sipul itu ala sud organization ke doan Karbianglong intellectual ke doan Karbianglong civil organization ke doan political party ke doan itu dak hang lo dak kalau boleh belum dia Lok Sabha election aplang Hangsi, pada cuperai lo, de William Terang, ex MLA, ex minister. Alang dia aku pujara tengken high power committee steng nengi. Kalau high power committee itu mesti laso putha insir ko lang ko lapen alang itu mesti koson si laso PGR Supreme Court kan order rote kan di koson si ka parle jima. Kalau so putha alang itu mesti apor ching writing cycle si alang tu right people la so teng kan ni tong ye Lok Sabha election do der lo do der pen api apa ka prek kar bi ching ma mai nang klang kan ke la da ban ke PGR ko ka prek apa na kem dilo sita me ne tum kar gano to mas council pen kali high power committee pen senga teng ne tong ada dolo ta ke do joro pita dolo Dr. Joinjo Rongpi, Dr. Mamsing Rongpi, Dr. Dharam Singh Teron, lapen ang paltra Elvin Teron, lapen ang paltra me Dak Johnson de ex-CM, lapen ang paltra me Abarim, Joint Secretary dalo, lapen ke Abarim Yaro lo, Kisar Teran, Pen Chenglo, Kargano Autonomous Council Principal Secretary, lapen MP MLA Tumpen, Tum Chuperai Kanti, kita ini lo kangitan. Asukan niya teng itu dia PGR putha dia ci itu atau comments kelong dia pan dia contribution kelong dia pan dia si documents kelong dia pan ini dia nyong si documents abe dia contribution itu lo kita itu kota order lo pasal dia pan tak dia contribution karena ton mas konsulong abe salkul kita abe asam long tar jamlo ne report long le bagala so ke North East ke lake Silong hino headquarter ada kalong ne la sinile to Kuliram Terang advice ate gen je usuk bormon phan e koinang gi usuk bormon IAS officer Vidyar IAS officer lo kolake director land record keman tang banglo hola bangke
wala sobang bukan itu poin tapi nang parta laso are kota piri dia pak itu karbe ada high power committee di zona tanker karbe no to mas consider senior local kome point dia laso division di damnai laso prang wala karbe tinggal mama itu lo pakai lo bang pura ini itu high court damlo wala so kini tu turning council of kirka suki andar lo ama hoda bang